gawai tang sunay nga armet ya asuto ba kini gawai jo ni Dr. Arpita ito iba rekam ya nanti tang sunay ya nata don mano gipakwa panwansim dawan ni Dr. Arpita ya sawan Haniha Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin sunay na po gawati Habai keren beginong patai kubor hadian balawai ke jengelang jangka kenhun menteri. Menteri rang ba aga jelau Konrad Kongkal Sangma ulong baga kenhun menteri kala ajeng menjur benesoi yaka Memorandum of Agreement ke betemai bat ke Athena Projects Private Limited nak benta ke Kenshi Stage 1 ban permi ek boarding ke basau spa san po megawatt bad ulong baga sarkar kan siasoi yakni ke sekolah bat ke Athena da ke bapentrai kam da ke project ke belapen kreat nado ke beningkong kata ke original project Nama kani ka kenhon kadai ka plus sedang benlek dia ki babun ki kam ki bedai bat kani ka project ha senam ki belalai Ulaong baya ka kenshi project ka beningkong le soy sekolah ban penmi ka boarding basau spasan po megawatt Nrai hadian ke jingkmi bnia de ki kenhon baper kentup ka water commission la syam bagani ka project kamla baniat palat ya ka ars pa nyo po megawatt Ulaong bag sarkar ke lekot ekran ya ka Athena Group lagi dangdon ke jingkmu baniat cakamat baladakin tre on hub ban penduono ya kani ka project Nreh kejingatai kila poi sekarai ban penkelano ya kena kesas kular daga bapendrong ya ka pump storage project bat kika to kani gebenta jong ka solar project bat ban peniat ya ka river project kenang bakane project kanong kebabiang Nreh ba sarkar kala tuat jengmut na ketenat an kala penpau ba kamlong ke balak ban penkelai kesas kular namari kendon ba ikerukom trekam ladak mendesoi kat kum kikor kibor ke beladon ha kate kepor Menteri rang ba ulong bakal mi kejing ajing mud bade ban pen kot no ek ke project ne ke sekolah bat ban ya no da ka MOA ke batamai bat ki kor ki bor ke batamai jong ka PSP bat kiwe Menteri rang ba ke jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulong ba ke sarkar jela kala ajing menjur ban kentiu we ka Riang Do Small Hydro Power Project ka ban pen mi no ek boarding nagalai megawatt cak 100 megawatt Bat kani kadai hadian ka jingkmi bnia da ka IIT Roorkee bat kalong balak ban kentiu ka jingkmi ka boarding na kalai megawatt ka 100 megawatt. Uleh tu baka kenhuan menteri kala menjuru ka jing terwa bantai ya ka Nongmer Small Hydro Project ka ban penmi arpusau megawatt bat kani kadai ka project ka ban penlut hi da ka company Shimet. Andai keladon ka beka kendon baka sarkar jela kan hak bantiat ka tu kani ka boarding bat nalor kani kan yo esa khatar na ka sispa ka boarding. Ulong balik itu uru ke projek ke Umran da ke JMB Aqua Private Limited ke ban penmi ke boarding ke bak hatlai poinsan megawatt ha Umran. Bak sarkar kelarai ban menjur kene ke jingit akular na ke bentang kene projek penmi boarding. Kekanun menteri kala ajing menjur ke jing terwa ban mang pisa salai pau kulur tengka na ke benta ban siu pun ko lut ya barok ke jing siu barangsa jang ke Ganol Stage 1 Hydro Power Project ha ke District West Garo Hills. Ban kiar na ke jing nang kiu ke pisa hadian habut kabahap ban siyo syaki kenhun baper. Kekenhun menteri kala ajing menjur ya ke Meghalaya State Energy Conservation Fund rules arhajar arpusan. As you're aware that this project has been completed, but we have been given by the MECL an additional amount of about 30 crores that is required to be sanctioned to clear all the pending dues of different stakeholders and the different reasons as to why this was required was presented to the cabinet today, and based on those aspects, as I said, if the decision is kept pending, then there could be more, in fact, future escalations. So to avoid any kind of further change or any kind of further escalation, today the government approved a sanction of an additional 30 crores to finally clear all the dues of the different contractors that is pending. And as I said, finally the overall project will be closed at 590.88 crores.